Televidente, bom mini back. Agora que nós vai passar para notícia de Bonaire e de Aruba. A campanha para o bairro de Bonaire limpo está ganhando bom. Se lhe bonda contento que por trabalhar junto com o governo e outro parte não para solo meta para manter Bonaire limpo. Se lhe bonda quer é importante para manter Bonaire limpo para nós e a geração venidera. Nós vai limpar todo o bairro de Bonaire. Assim que alguns semanas passadas, o governo de Bonaire acerca-se de bom com a petição para aqui conosco por assim em quadro de Covid sobre a dor de Covid. Tudo isso tem bastante gente não tem trabalho aqui e está perdendo trabalho também. Então, de quadro aí nós pôr nos focos para vai a limpeza e pôr atenção na parte higiene do bairro. Assim, nós começamos a fazer com o governo, nós papel também com o departamento do governo e direção, andori nós chegamos a entendimento que nós também fazemos uma limpeza integral de todo o bairro. Maneira você começar nós para nós mostrar que nós está queimando com a parte de limpeza integral, do que grado de limpeza esse necessidade. Nós fazemos uma limpeza, nós começamos com Caia Corona. Nós damos na Caia Corona bom facelifting. Então, agora que nós acabamos com Caia Corona, nós vamos dentro do bairro. E para o bairro que nós vamos dentro do bairro anterior, dentro Stashi, dentro nós estamos agora aqui, exatamente a luna, nós também começamos intensivamente, mas já nós estamos dentro do bairro acaba com o grupo de Celibão. Assim, com a limpeza integral, agora assim com outros stakeholders também, tem quadro aqui, e nós temos a parte de IWO, Integral Way Organização. Essa é a tarefa está bastante para ter contato com os habitantes. Sobre a cooperação de habitantes também está muito importante para poder ajudar nós assim e manter o bairro ali. A intenção é para nós vai por bairro e para donar assim o bairro não limpo só, mas limpo e bonito e integral. Essa significa também que nós também pagamos também e curar de casa. Então, nós estamos aí no momento que nós temos a área aí, todo serviço de servidão, porque a área aí está grátis. Então, assim, nós estamos aí, dando também nosso aporte para ter vários na limpa. Depois, junto com o governo, nós vamos trazer plano também para manter limpo, nós estamos se limpo só agora aqui, então depois, os habitantes não miram se limpam mais. Mas nós também queremos também com plano para nós por manter o bairro na limpa. Riba, outra notícia. Tem Conselho Insular a trata a lei de terreno e que está desejar para cambiar. O solito estácio de MPB está trece e ponto andilante que o mestre quer tratar. E mestre mira bom que o mestre cambia do sistema que o Holanda está desejar. Segundo o membro do parlamento, o mestre tem em conta que a situação passou e a cultura de Bonaire é diferente. Não pode possível que o cidadão não pode viver mais riba sukunuku. We hebben in het verleden erover gehad van wie kan een grond in erfpacht krijgen en wie heeft de middelen om daarin te investeren, om een huis op te trekken. Gezien dat de infrastructurele kosten nu zo hoog liggen, dat voordat je het eerste steen kan leggen, dat je al een kleine $10.000 moet hebben geïnvesteerd, dat je aan de slag gaat. Dus vandaag herhaaldelijk dezezelfde vraag. Het openbaar lichaam geeft gronden in principe uit in erfpacht. Uitzonderingen hierop zijn een aantal punten. En wat onze aandacht trekt is onbebouwde gronden gelegen in het Ramsar-gebied Lac-Sorbonne. Deze gronden worden in huur uitgegeven.
Geschiedenis heeft ons een les geleerd ook als het gaat om het uitgeven van terreinen in het Ramsar-gebied op Bonaire. Dat is één. Het andere is dat je genoodzaakt bent om een meer studie te laten uitvoeren voordat je overgaat tot het uitgeven van een terrein in een Ramsar-gebied. Het is een Ramsar-gebied omdat het bepaalde waarden heeft voor het eiland. De vraag is of wij terreinen in het Ramsar-gebied moeten gaan uitgeven. De vraag is, willen we terreinen in Ramsar-gebied uitgeven gezien het feit dat je een meer moet gaan laten uitvoeren die veel geld kost. En zoals het verder in het rapport is omschreven, huur wordt in principe voor de duur van 1 jaar uitgegeven, maximaal 5 jaar. En dan heb je de vraag van, oké, we gaan zoveel geld investeren in een meerstudie om een terrein in huur uitgegeven te krijgen en voor een periode van 1 jaar tot maximale 5 jaar. Buitengebied met agrarische functies. En hier wordt gezegd van, er mag geen permanente bewoning plaatsvinden. Het is voor ons een beetje tegenstrijdig gezien het feit dat de lokalen die op hun knoep zijn geboren, hebben daar altijd gewoond, of die zijn daar naartoe verhuisd om beter zorg te kunnen dragen voor hun vee. Het verhaal is bekend, er wordt veel gestolen, of de honden eten alle geiten op. Dus het is moeilijk om te zeggen dat, of om op te nemen in ieder geval in een grondbeleid, dat de men niet permanent mag wonen op hun kunup. E pensamento di directie ruimte en ontwikkeling é importante para estruturar vivienda na Bonaire. Segundo Rick Tuitert, consejero de directie ruimte en ontwikkeling, men tem claridade no momento que se trata de vivienda permanente para BIBA e construção permanente, por exemplo, kiosco of container com nota adequada para BIBA. Grondbeleid aan zich is niet een op zichzelf staand beleidsveld. Feitelijk probeer je in je grondbeleid enerzijds je ruimtelijke beleid en anderzijds je economisch beleid probeer je te faciliteren. En de vraag over permanente bewoning van huurgronden zie ik ook in die richting. In eerste instantie gaat het dus om, vinden wij dat vanuit ruimtelijk beleid het goed is om op huurgronden of op gebieden die daarvoor zijn aangewezen om daar te kunnen wonen. Nou, dat is een vraag die eigenlijk primair beantwoord wordt door het ruimtelijk beleid. Als er in het ROB staat dat er ruimte is om te wonen, dan willen we dat in het grondbeleid zeg maar faciliteren. En daarbij is er, merk ik nu deze vraag komen, is er enige onduidelijkheid over een soort verwarring die wij zelf misschien gecreëerd hebben door permanente bewoning en permanente bebouwing. Dat zijn eigenlijk 2 verschillende dingen, maar waar wij permanente bewoning schrijven, gaan wij vanuit dat permanente bewoning plaatsvindt in gebouwen die geschikt zijn en bedoeld zijn om in te wonen. En dat zijn dus permanente gebouwen in onze beleving. Maar goed, op het moment dat je het bijvoorbeeld hebt over containerwoningen, dan wordt dat gebied al wat grijzer. Conclusie en daarmee de beantwoording van de vraag is dat wij permanente bebouwing, dat we dat niet willen hebben. Maar dat permanente bewoning, al was het alleen al dat het bijzonder lastig is om vast te stellen of iemand nu permanent ergens woont, ja of nee. Dat permanente bewoning niet per definitie uitgesloten is. Amanhã na Magazine Direita vai ter debate e apresentação de vídeo com grupo de jovens atrás para assim trazer adiante a história que vedia com esclavitud e a Bonaire. O projeto é eigenlijk um projeto que nós assim, dus nossa organização Bonaire Youth Outreach Foundation, junto com Magazine Direita, então é projeto para eigenlijk botar ênfase riba a dia que esclavitud wordt abolir na nossa isla, né? Então essa é a ideia vinidor de entre outros Danilo Cristian que acerca de Hans Martinez, dus Danilo de Magazine Direita acerca de Hans Martinez de Bonaire Youth Outreach Foundation. Então assim
na trece ideia adiante, anto pa o team de Bonaire Youth Outreach Foundation by brainstorm, anto dapat ting hobby brainstorming, anto assim a ideia bem pa. Kiko nós te assim, com nós te assim, anto a lo largo nós cai riba algo, anto nós digo que essa que nós vai pe. De nós team 2 personas quase onderzoek. Essa é a genre que anga com Beverly Martes, nanga vai papi com diferente ainda entre outro boy Antoine, Arthur Sili, Sidney Martin, passina assim onderzoek riba diferente coisas que passa na história, anto sowieso que tem te maken com esclavitud, anto assim nós temos interesse mais para trás riba produção, dus para uma pessoa que sa um tique de 23 semanas algo, uma temporada hopi cortico. Anto dentro 3 semanas que nós temos assim onderzoek, nós temos filma, nós temos prometer bem que ideia. Assim onderzoek, filma, edit, tudo que nós temos 3 semanas. Eta hopi tiki tempo, pero me está contento para ver que nós logrei. Anto a maneira que o vídeo tá também me está hopi contento com lo que nós produzimos. A razão agora, 8 horas, nós temos debate. Pero não está simplesmente debate, porque nós estamos querendo diferentes coisas dentro, para não está lo que está debate normal. Então, nós só temos debate, pero no mesmo momento nós temos natação poesia, nós temos explicação de vídeo, nós temos banda nanta toca, então nós temos diferentes coisas passando em 1 hora que nós temos, então na final nós está clausurar com JC and Friends. Então está algo que tá hope exciting, tá algo que me te evitar pueblo bem, mak me iwak, nós tem naturalmente snacks costi bebe que senang, pero eigenlijk bem com diferente gente de diferente organizações, nós tem diferente hobby nós tem gente grande natura bem junto, então debater over de tópico aqui, então bem que me pindo uma boa opinião, bem outra dando uma opinião, então just bem enjoy have fun com nosso rato. Entrante 6 de julho agora, por passar exame prático para rijbewijs que estava a cancelar por motivo de Covid-19. Trata exame para rijbewijs B, C, D e E. A oficina de rijbewijs a cancelar for de 17 de março de aqui bini arriba. A cancelar o exame não para sombra na oficina não para garantizar distância social de 1,5 metros entre a gente que tem que sacar rijbewijs e a som que está encarregado com o exame. Agora, com a suavizar a medida não relacionada com o Covid-19, a oficina de rijbewijs por abrir a trobe. Voor de 13 de julho de 2020, por passar exame de rijbewijs teórico. Se trata de exame que a oficina de rijbewijs a cancelar na luna de março. Pessoas que inscrever para passar exame de teoria e prática para rijbewijs por HCC entrante 13 de agosto. Para por passar o exame aqui, gente mestre está registrado no assunto civil. A oficina de rijbewijs não traga com lista de preferência ou urgência para gente que passa exame. Para a oficina, toda gente tem direito a trato igual. Tem regra para gente que saca rijbewijs na Bonaire e agora que vai viver na Holanda e cambia na rijbewijs para holandês. Na Holanda, lei está estipulada dentro de 4 dias exato está possível. Para por cambiar o rijbewijs de Bonaire na Holanda, gente mestre está batendo ao menos 185 dias vivendo na Bonaire depois que ela saca o rijbewijs na Bonaire. Essa aqui está reglada em artículo 44, inciso 2b, de assim chamado Reglement Rijbewijzen de Holanda. Já viernes agora, 3 de julho, Terramar Museu lo abre suporta como centro de debate e te oferece podium para expertos no local para o nome News Café. Essa aqui é uma iniciativa de projeto novo de Mega FM. Porta lo ta abrir de tour já viernes de 4 horas da tarde para 9 horas da noite. Tem possibilidade para desfrutar de vinho exclusivo de qualidade alta e também passapalo preparar para cozinha no local. Tursimang lo atender diferentes tópicos com experto no riba e terreno. E diálogo não lo toma lugar na papiamento inglês ou holandês, segundo o invitado não. E moderador não ta papia todos 3 idiomas. Naturalmente, por se pergunta não e dona contesta na papiamento. Visitante não por participar em diálogo se não está interessado.
Después de la entrevista, nang tiene espacio para conversar personalmente con expertos de una forma informal. Terramar Museum y Mega News FM te invita un tour para bien abrir weekend de una forma informal, relajada y con contenido. Haciendo eso aquí, nos tour te ayuda a sostener el sector de cultura, arte y media independiente. De bico espacio está chiquito y durante la entrevista el asiento está limitado, nos está recomendado para reservar adelantar. Por hacer aquí vía la Facebook página de Terramar. Propietario de terreno situado en la esquina de calle Sir Bartolá y calle J.A. Nicolás te informa que el contrato de huur para el lugar de parquear aquí te vence día 30 de junio de 2020 para 10 horas de madrugada. Por tal razón, el dueño está mes obligado de bloquear acceso al espacio aquí. Por favor, solo para el vehículo no te estacionar para el entrante 1 de julio de 2020. Los propietarios del terreno ubicado en la esquina calle Sor Bartola y calle J.E. Nicolás les informa que el contrato de arrendamiento de este estacionamiento se vence el día 30 de junio del 2020 a las 11:59 p.m. Por esta razón, los propietarios se ven obligados a bloquear el acceso de este espacio. Por favor, no estacione su vehículo dentro de este espacio a partir del 1 de julio del año 2020.